Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila middini amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, pamangintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, apalatan mapipiyasagin nga na ng mga darpatanong. Pamangintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, siya pantanong niyan ko pamakakaid, nagu pamakamurala, pamakabinasa mga kaadniyan, na tatapan yan rakitan wagyang kutua taufik yan, na ayamang galbak tanong nagyang kutua nganin ay kasuswat yan. Tamang bansa kasisitan usang kai adunya. Allahumma amin. Iman to na pamagusintan wagyang kutua, pamakabatal ko sambayang. So pamakabatal ko sambayang na madakal oy. So anto na imaan agyang uta pakabatal ko sambayang. Ayaman agyang uta pakabatal ko sambayang. Na basta amang galabak ka agyang kaya pamakabatal ko sambayang na kaperumanan ka agyang kuta sambayang ka kamiya batal din so sambayang ka. Okay? Kaperumanan ka so sambayang ka kamiya batal so sambayang ka. Bida aya aguso pamakabatal ko puasa. O di na so pamakabatal ko abdas. Kumiyaw na namiyak watano supa makabatal ko abdas. Iman to na supa makabatal ko sambayang. Bidaya. Kakana balangon apakabatal sa sambayang na uban yan kabatal so abdas ka. Tanudingan na kana balangon apakabatal sa sambayang na uban yan kabatal so abdas ka. Bida so abdas aguso sambayang. Adna pa makabatal ko abdas, adn mambu pa makabatal ko sambayang tano. Na. So mga ulama tanong na may aliran sa giyang kaya kitab, agyang kutwa po makabatal sang kutwa sambayang. Pag nairon, apakabatal sa sambayang. يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة لأن الطهارة شرط لصحتها فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. Kebatal sa sambayang, igira manutwa, miya kaw maagyang kutwa po pakabatal kuwabdas. Ibarat yan. Di ka di sambayang. Ba't sa gyang uta pakabatal sang uta, abdas tano na, so kapag tot, luminyo sundo sa pusang kuta tiyan ka, sa mo to na, miya batal so, abdas ka na. Basta mabatal so abdas ka sang kuta masa, ading kad ikasumbayang na, miya batal din naman buso sambayang ka. Miya batal din naman buso sambayang ka. Na, o miya katot sutaw, sa kanyan na matatagun sa gyang uta sambayang yan, na anto na ipaliugaton, ay paliugaton na makaawa ko sambayang yan, na makapagabdas na may tindigyan sa rumah sa sambayang yan. Di ka pa kayo ban yan na pakalan na tao, di ka pa kayo ban yan dungkoon sa sambayang yan. Di, kami batal din sa manutos sa sambayang yan. Din ka pa kay. O bang katarusan. O di na tiga malalambura ka na isa rakaat na itarusak na gyang ka iya sambayang nga isa buka rakaat malalambura ka na bagad miya katot sa gyang uta isa buka rakaat na ay napaliwat ra ka na kedakan ko sambayang ka na makapagabdas ka sa roman. Na sambayang ka sa roman sa paganaya sambayang. Na, sulang mo na pakabatal sa gyang uta pa man na abdas na basta manggulaw la sa gyang utwa masa adi nga di ka sambayang na miya batal din mangbuso sambayang ka. Ikadua pakabatal sa sambayang na ad-dhahiq bisautin wa huwa al-qahqaha. Gyang utwa kakela. Gyang utwa matanog akakela. Bida suka singa agus suka kala suka singa na asar bua okay na suka kala na so miya kalala alagama miya kanaganaga ha gitu kakala auto na basta makakala ka sa gyang utama sa dinga di kasambayang na bil ijma' o pa man na kaya timo ang mga ulama tano agyang kutwa kakala na pakabatal penuto sa sambayang o poong ka di ikala sa gyang kutwa sambayang ka basta pakatanog na agyang kutwa dinga di kakala sa utama sa dinga di kasambayang ibarat yan sa gyang kutwa dinga di kasambayang na gyang kaya mauunaan ka gyang kaya mauunaan ka upama na badan miya kang galabag sa ini pa ka, kala ka, bakan miya ka kala. O di na sa gyang utwa kaya roko ka, o di na kaya sujudian, sa gyang utwa kaya sujudian na miya ilang ka brit sa gyang utwa pantalon yan, miya ilang ka brit sa gyang utwa saro aryan. Na baka din miya ka kala, na miya batal sa sambayang ka. O di, nagyang utwa padka, badan miya ka tot sa matanog na baka din miya ka kala, kamiya ka kala ka sa matanog na miya batal pan susambayang ka.
gitu miya katut na miya batal mambuso sambayang yan. Ugi nas ka mamu amikala sa miya kalalaki kala yan na miya batal mambuso sambayang ka. Limadha? Ino to andun isabab li'annahu kal kalam bal ashad. Kagitigo mga ulama to nas kanyan na lagi buanan o katero uri na mas lawan yang panagyan ko to katero. Gitu isabab giyon ko to kakala sa ikusambayang na kebatalian susambayang. ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. Agi sebab penutus agi yang utau paman lagi dudingga di titila ke penagi yang utau sambayang. Lagi dudar ka lagi dudingga di pelelebul-lebul lagi yang utau sambayang. Adi nga sasalaan. Agi nasuki kimbebarat mo nga ko Allah Subhanahu wa ta'ala. Ginasuka titinga para ko Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma tabassum bila qahqaha fa innahu la yubtiluha kama naqalahu Ibn al-Munzir wa ghayruh. Sup masuka singa, suka Ismail pa man alagam yang kabagad miya singa. Saging utam yaulaw lasang utama sa dinga diga sembayang udi na adna kya tanudin ka bakad miya singa na kanabo uto pakabatal sa sambayang at ikagiyang kuta mga ulama tanong. Ikatlo na al-kalamu amdan li ghairi maslahatin li ghairi maslahati as-salah. So atigin sukataro at titibubaan. Basta ataro ka sang kuta sa dinga diga sembayang sa titibubaan ka li ghairi maslahati as-salah kanaba upama para sa maslaha o di na kanaba upama para sa giyong kutua iptugum piyaw sambayang iyo ayama na maslaha na giyong uta kagirong ka ako imama ibarat yan na aya pada maslaha na giyong uta miyaribat suimam naptero ka sa manaya sa subhanallah kaan ka mapakay na ka miyaribat sa kanyan na gito na maslaha to koriko to YouTube ni sunnah okay na giyong uta titibubaan na ka abaga din di pelalis sa sambayang ka subhanallah alhamdulillah Allahu akbar akan ba upama pamamulan upama akan ba gyuti ke pembetian nagyang uta dinga di panaron aya pano bayat teron ka nagyang uta maranawa kau taki si fulan nama romarembang ro kau taki si fulan na kau tuso kuan na di ka pa kayo bakad itero sa gyang uta sambayang ka na anto na managing uta li darura upama na kailangan na makatero ka na supman sukay kailangan na makatero ka apya panbasa maranaw supman sukay kailangan na makatero ka na kanabuto pa kabatal sa sambayang. Ibarat yan, agyang uto kay kailangan na makatero ka. Ibarat yan nasaka na mama ka. Di ka di sambayang. Adna wata ka ang ngarang apapakadula. Adna wata ka ang ngarang apapakadula. Na, giyong kuto di ka di ka sambayang na mapapantag ka supay taw, maubay ka supay taw, o di na masisire ka supay taw. Giyong kaya wata ka apandula, narupsong sa giyong uto pay taw. Na kailan ka din napapakarani ko pay taw, nakulugod ng ko pay taw, basta din ka kataluan si inayan nakapakaya tero karo hey inayan wata ay akaulog saya na upama makatero karo sa gingon tama sa dinga di kasimbayan ang kanabaro ka batal so anto na ini kanabaro ka batal agyong kutwa sambayang kakagi darura ay mana darura na gingon to kay kailangan amatero ka oy kay kailangan na matero ka na ikapat apapakabatal sa sambayang naging uta mururul mar'atil balighah aw al himar aw al qalbi al aswad bayna yaday al musalli duna mawdi' sujudih. Bad pa na pamakabatal sa sambayang naging uta sumagad udi na mokit sa danga ka agyang kuta bai. Mokit sa danga ka agyang kuta bai. Pamana miyokit sa danga ka si ina ka udi na si karumang ka udi na si bubayng ka ada sapang ka ada sitar ka ayamaan asitar nagyang utap tegun sa sujuda giraman na ditan udi sembayang na adman na sitar tano aya diyang ka iyan na lagi dia katas aya diyang ka iyan na lagi dia katas na gira ditan udi sembayang na kailangan na adna sitar tano kau pa makaro umukit sa giyang uta talikudan o sitar sa giyang uta upamakakuan na sitar tano ro na di ka batal so sambayang tano giya sumanga babay sumanga mamana da mi aloy dalil na upama ka siya mukit sa giyang kutwa dang aka agyang kutwa babay si karumanga si naka si babuka si babay ka miyukit sa giyang kutwa dang aka na kebatalyan so sambayang ka kebatalyan so sambayang ka na makaparumang ka sambayang oy agyo to so babay mi aker belig di umpad su kaririga di umpad su mga wata
subabay ami akhir belig. Ayam mana mi akhir belig naging uta kaya paliugatan sa sambayang, kaya paliugatan sa puasa. So masubabay dapan maakhir belig na kanabo uto pakabatal sa sambayang. Ibarat na sumiagad suwata ka taluragun ben ni idid na siagadan niya naging uta di sambayang, 5 ragun idid na siagadan niya ben na kanabo uto pakabatal sa sambayang. Bad pa apa makabatal ami alis iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging uto himar, naging uto himar. Aya himar naging ka isu mga ito akuda basta amukit sa ging uto dang aka. Ada asitar ka na kabatalian panaagyan kutwa sambayang ka awil kalbil aswad pad panamya ang aloy sa ging utwa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging utwa maitam aaso kailangan na matatando agyang utwa maitam aaso basta amukit sa ging utwa dang aka na kabatalian agyang kutwa sambayang ka pad panami aloy sa mga ulama tanong agyang kutwa kashful awrati amdan sawaan ka so aurat ka sa titibuba na ka yung unta kasawa ko aurat sa katitibuba siyawaan ka so aurat ka sa pititibuba ka na kebatalian agi yung kutwa sambayang ka kebatalian ang kutwa sambayang ka ino to nakagiso ka sa pangiko aurat na syaratanan sa gyung utak kitindig na ka sambayang na basta sawa na ka agi yung kutwa aurat ka titibuba na ka kasawa ingkaon na samaw to na miya batal agyang kutwa sambayang ka ino ayad na pinakamapya sa iyong kutwa mga mama di imbubangkala sa mga t-shirt na kailangan akin na matas agyang kutwa susulot na kasangot na di nga di kasimbayang yung uta t-shirt ka na malumatas kay giraman uta sujud ka uli na pruku ka na pakili akurikod ka na teruntap na di nga tibuba nakagis ka nakatawa nakaaging uta bangala ka na mababa aging uta bangala ka napakili sukurikod ka na sukurikod na padanan ko aura to mama aging gay akurikod yan oy kaya ko aya aura to mama na ipon ka sagi aposed na pamanikan ka sagi alikod yan aging apat pantagyan sa na kabetuan panana sa aurat o mama oy inus ka na kailangan na maiin nga kanan igira di isembayang na basubusubangala subusubangala ka na nga kailangan na subangala ka na malo mga atas ay gira man sujud ka, peruku ka, na di mailay ako record ka. Kaya naman, pagkili ako record ka, kasabab sa iyong uta, miya makabububa kay t-shirt, tataman si na mag-angara nga mambu, ay igir asum yujud ka, rumya ko ka, na miya lay mambu ako record ka. Kaya sawa na mambu, ako record ka. Na apiater untap ni dang atibubaan, nakagis ka, nakatawa, kasawaan roso, aurat ka sa iyong kutwa, t-shirt ka. Na, bad pa na pamakabatal sa sambayang, naging kutwa istidbarul qiblah. Katalikudin ka ko qiblah, lian na istiqbalaha syartun lisuhat salah. Basta atalikudan ka sa qiblah, ibarat yan naging qiblah, na basta atalikudan ka atitibuban, katalikudin ko ka, na ba kailangan ni katalikudin ko, na miya batal sa sambayang ka. Agi so kasangori ko qiblah, so kapakasasangor tanong ko qiblah, na padanan syarat o sambayang tanong. Padpan apakabatal sa ngutwa sambayang na اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال giyong kutwa adna najis sang kutwa bangkala udi sembayang katawan yan na adna najisun udi na kiatan udan yan na dinyanun kaku aging uta najis ibarat yan na misembayang si fulan sa giyong kutwa kaya sembayang yan na kaya tanudan yan, agiyabas kemunian, giyabas kikimunian, susulot niyan na kananajisan. Nakagidi niya nun kakwa, agiyang kaya kemunian, kau pa makakuha niya nun na miya kalakas. Nakagidi niya nun kakwa na miya batal so, sambayang yan. Na, o pa mapmangkan ni diakit, adna diakit yan. Na opa makaskan yan nagyong kutwa diakit yan na kaya najisan na kaya tuusan yan sangkot na masa din yan ikasembayang subsujakit yan na kananajisan na kaganyan nun kumasujakit ino yung jakit kagatan rong kuma kaganyan nun kumasujakit na kuwaan yan nun sujakit na anda yan na betad niya sujakit na taros niyan din so sambayang yan nga kanabam niya batal so sambayang yan aya dita no siya dita roon nagyong kutwa din yan nun kakwa kumo din yan nun kaga kumo agyong kutwa najis uli nagyong kutwa susulot niyan ibarat yan na ayakan na najisan na yung kutwa bangkalaian na di pa kalakas kakili aurat yan na nasama no to na din ang kagam niya batal so sambayang yan o di na sokemon yan di yan kagalum ka sokemon yan ka pakalakas na niya batal so sambayang yan okay so masop kaganyan on ibarat yan naging utatig tanong na jacket na kananajisan na kaganyan na ndaan yan nasama no to na pagandaan niya so
dia kitian. Nah iterus yan susambayang yan na bamiya batal so sambayang yan. Badpan pemakabatal sagyang kutu sambayang na tarku rukni min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni udhrin. Giyong kutu kibaga kanaka ko rokon o mga rokon o sambayang. So mga rokon o sambayang lagi do kibaga kanaka ko Fatiha o di na kibaga kanaka sagyang kutu karoko kasujud na pakabatalo to sa sambayang basta titibuba na ka. Akan na ba ang kalilipatan? Pitibuba ka o pama ada ka din roko ka ba ka din sumiyujud na miya batal so sambayang ka. Oy, miya batal agyang kutu sambayang ka na. Padpana pamakabatal na giyong kutu al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi daruratin kal akli wa syurbi amda. Giyong kutu madakla dingka di ikakakao ga udina dingka di ikang gelebka min ghairi jinsiha akan nabapad ko sambayang li ghairi daruratin akan nabapan kailangan kal akli wa syurbi amda lagi do pamaukakan o di na giyong kutu kainom titibubaan ka. Lagi demang bu ay agyong kotwa di indulsi, adi isembayang di indulsi, na kebetal susambayang ka, o di napken ka, diga di isembayang na napken ka, na kebetal susambayang ka, titibu ba na ka, ko na kebetal susambayang ka, kebetal susambayang ka, wasyurba, o di nagyong kotwa papaginom ka, akan na ba kailangan na kebetal susambayang ka, ibarat yan man. Ibarat yan na imam ako, na di tanu di iterawih sa Ramadan. Panginta ko Allah Subhanahu wa taala isampay tanmo Allah Subhanahu wa taala sangkay Ramadan. Sudah makabayad sa puasa sa ikomya po sa Ramadan na bayad ni man do sa puasa. Kamagaan sa Ramadan. Isampay tanron wallah. Na ibarat yan na imam ako niyo sa tarawih. Na giyong ko ta kaya pag imamakan na pragaw na ko o di na linitakaan ako o di na tandod na kiamar na bakrengakan na adna madidenga ak na ig na sa giyong ta oras na kailangan ak na makainom ako. Na ino baka betal so sambayang kan di ino to nakagi kailangan. O mano di kailangan katitibubaan na kapag inom ka saging utama sa di nga di ka sambayang nagyuti pakabatal ko sambayang tanong na padpa na pa makabatal naging utwa al-istinadu li ghairi udhrin lianna al-qiyama syartun li sihhatiha giyong kutwa kasandeg ka na madakla sumasandeng ka sa titibubaan ka akan na bang kakailangan o baka makasasanding titibubaan ka o pamana bubukod lang ka kana ba nga di kaga o gaid na bubukod lang nga nasa isasanding ka ginawang ka na baka batalo to sa sambayang aging uta ka sasanding ka yung uta matatago sa kilid sa afa akan na ba dudukawa na kakaga niya na mapilawasa ka na ba loksa ka na ba kasakit ka na ba kaberg na irende yan isasanding yan na barukan yan ro sa yung uta akuan na kebetal yang susambayang kana dianan kepakai lianna antun ay sabab lianna al-qiyamah syartun li sihhati akagigyong uto kay street ka katitindig ka sa street na syart li sihhatiha na kondisyon to syarat to kapaka korek o mga sambayang tano oy na lagi diyan mambuat sa pamakabatal nagyong uto تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود giyang kuta titibubaan utawa kaya manin yan sa giyang kuta mga rokan ibarat yan na inumanan niya so karoroko yan Romeo ko seruman na Romeo ko seruman na Romeo ko seruman o di na sumiyujud seruman na sumiyujud seruman na sumiyujud seruman niya katalaw makasujud piti beba yan tanuding ka so piti beba yan na kebatalyan susambayang yan so dan yan tiba ba kakalilipatan yan na kanaban yan kabatal susambayang yan uwi na pakasujud sa sujudus saho bida so piti beba agus sudan yan tiba ba sama no to na basta tiba ba na kaumanan ka susujud ka miya kadugad makasujud na piti beba ka na sujud ka sa ikatalo na miya batal so sambayang ka na pakabatal pananan sa sambayang padpana pakabatal sa sambayang naging uta ta'ammudu taqdimi ba'd al-arkan ala ba'd lianna tartibaha ruknun kama taqaddam giyang kuto kailangan sa pamakabatal sa sambayang naging uto kapakaw na angka ko mauuri arokon upamana so apia so katawan tano akaw na daan soroko nagukabupa ka sujud nakagis ka na kilid ka biyali kitad ka kaino na an kadaan agyang kuto kasusujud ka nagukaburoko na miya batal susambayang ka amekas ka na titibubaan kanan
amay kas kana titibuban kanan amay mga kalilipatan ka suka basatan no amay kalilipatan no manusia udi na nyaribat su manusia na kanabuto ka batal su sambayang yan ugi na pakasujud bin sa sujudu as-sahu udi man na okibega kasorokan ay barat yan namyang ibega kasoroko na kataroto pa ng auto ko uri ano ka pakasalam ka o yan may gibega ka na so ikatlo ka roko da ka makaroko kay ikatlo ka roko ikatlo ka rakaat na makasilam ka, napakatindig ka sa isa rakaat, agatartupan ka aging utwa, may ibaga kaarokan. Okay. Na, panpana pa mga batal, naging utwa, ta'ammudus salam qabla itmamiha. Aging utwa, di ka ititibubaan na kasilam ka, pitibuba ka, kaya salam ka, ada nga pan mapasada, aging utwa, pembati anon. Aging utwa, pembati anon. Dengan pan mapasadaging uta at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ging uta ka pasadang una dengan pan mapasad na baga din sumyala mapitibu ba ka kaya salam ka assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah na kabatalyan so sambayang ka kebetulan sambayang ka pad panami alu saya nagyong kutwa ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah ay qira'atil fatiha lianha ruknun yung uta titibubaan ka kasalinan ka kung maanaw fatiha ibarat yan o di nakasalinan ka kung kabati ang ako fatiha napakabatalo to sa sambayang ibarat yan na ayakurik akabati ako sambayang na Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Nah, sekali ini api tiba ka ibarat ada tiga begu-beguan kan, kap begu-beguan na sumana niyan, kapara adna begu unik na guminira ka alhamdulillahi alhamdulillahu na mga ribataya. Pitibu ba ka akya salinang kaon sama ana. Alhamda. Kenapa alhamda? Alhamdu. Alhamdu lillahi kenapa lillahu udina kenapa lillaha lillahi na basta panalin na kanya titibubaan na kaan masalin sumanan yan na kebatalian agyang kutwa sambayang ka na amay pamang kasutawa di niya katawan agyang kutwa ko kumanian apa mana di niya katawan apa mana may ito igradu udina da gradu niyan da kaya pangadian yan na ayakap kebatian yan ko alhamdulillah na alhamdulillahi na da muskila ro ugi na kailangan naging muta kapag na di niya non oy so api asyatan no bukya tagu isa diyan kaaging uta pa makabatal sa sambayang balasan kanaron Allah subhanahu wa ta'ala sama da kalama piasa paninta ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya ko antan maya saguna nagutuma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh